Bom, kom suli, ja. Se faz cara que sabe ninguém caiu. Ja, onga. A macador cá com proclame. Ah, eu que nem ia sair, ó. Vai lenga lenga, mo yer que malo. Ja, então o cara lá para falar ninguém caiu. Opa, ia, mas mamaru ele ninguém. Aqui, ó. O mamaru ninguém aço. Sumai makala mai au. Ole au whaingarenga ka kofi re kua. E sura sunga toina. A mesi la ingo sa revi no pa ngongongu. A wane kua malong ngalo ngeka yao. Pa ia foi. Pa ia mamamaru kupu mkamali e Samoa. Koko oli mkoko singa. O ke whakro aku. A inga. Wo mau me mamai. Ulongolam. Ngai aso. Na ko painga le sunga fai fau. Mar fangau. Pakia mo kapo ia mo fia. Wa ko ko sanga kango lang mau. Sio mako kinga. Ya, ole besidi. Na ngai mea. Sau ske mi fa mana mana mako de vi wa ku langa ngai aso. Ole kele yo ngon ngai mea. Afa palangi ole anniversary. Ai do se mea palangi mea samo. Waso ngei wa koa ia kau sanga o longa mausi o mako ki ngā. Ia ira mngaku kako maia, whese kalo de kua whawhikai. Ia mai, ia o ngā kampa iaku na ngisikala ko kua muri, whapedera, mansunga tuina. Ia, na poku ia reulo lau, tai kai sikaro sanga ngeka iau. Ia, maro parau lama. Whawhikai. Kata lainga, toto. Wa puta au mal filo inga. Aso fa penei e mata whaingofia e le whaingofia. Wa ta ma so mai tu lai to la langa mai ai ma tu tu ima le o ono tu mau. Today marks the first year anniversary after the passing of our beloved mother, but God's daughter and God's servant, and a faithful companion to one of God's servants. We reminisce on the love of God that was there at that day. It's the very present love of God that's with us today. Mana ia le angango le tusfeito waso le ekalesia. A tonu e tala whea ngai ma le tātou potonga le nei tai au. Po maile le bangalia Ioane. Ono whape mai ei lea o maweta ia Yesu. Leli e, se ane i nei po ua le oti lo tuangane. Ai ui lawa i lea, wa au i loa o mea uma e te whaatonga tuai i le tua. E fo ina mai e le tua ia te oe. Talai atu Yesu ia te ia, toi tu mai lo tuangane. Fai mai mareta ia te ia. Woi loa e toi tu mai lava ia i le toi tu o le aso ngā ta anga. Talai atu Yesu ia te ia. Se o au nei o le toi tu ma le ola. O le whatua tua mai ia te au e ui lava i nauti. Ai ola lava ia. Tangata ola uma o e whatua tua mai ia te au. E le oti lava e o i le whaavavau. Po e tali tonu mai ea i le nā mea. O le whaapea mai e le o ia ia Yesu. I o e le rie. O tali tonu lava. O e le keriso le alo le tua. O le maliu mai le lalorangi. Se ilangi mai statu pese whaaman mole. Tatu sulaina le alofa ma le anga le leo le tua e le nitai ao. Lo wali I ua whawhetai I lo sanga no whamai Wai noa tino ai I lau tau si bea mai O lo walo Lo walo
le matua o le nei tai au ma le aso tu sai foi ma le whanga solonga. O le tusi whai tau aso le kalesia. Whatalai atu Iesu ia te ia o au nei. O au nei o le toi tū ma le ola. O le whatu tua mai ia te au iwi lava i nauti. Ai ola lava ia. Our text, John 11:25 states that Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. I am the resurrection and I am the life. A maua se whailo. I se ngase wo tu ngā. Ele o mautinoa pe au lia tae au. Whanati le a ngai i whanmai po whelo to o toine mai. Tau mawhai e po e le i o sisi tūlanga le whamoe moe. Au le vesili o lau tuli loa i le tātou mawhau le nei wha le aso. Tu sai foi ma le wha maunga le vangalia Ioane. Ai se ale mena wha toi tua ia Iesu. Why did even Jesus delay intending and going to Lazarus? Isn't it important to urgently come to the aid of a loved one in distress? Pumaile tala wa umana aben whailo. Mareta ma Maria, leli e. Se whauta. O lo mai lewa lo whaina e oi. Lord, your dear friend Lazarus is very sick. I say tatu whalongo longo le tali fai tau leli. Mai Yesu. O le nei mai. E le i ui le oti. A ono le vi inga o le tua. Ina ia vi ia ina tali o le tua. Lazarus' illness or sickness will not end in death. No, but it will happen for the glory of God so that the Son of God will receive glory from this. Ele yoti la salo. Ai le ua fafola Yesu le fa moe moe. E waile ngase la salo. O le tala ile maftanga o motusia. Le ngase na si imai ile li i peitai wa le taulau le fa moe moe. Le nganga wanuti momoe atangi tala i ma reta ile li. Ma ile li e se ane nei. Ane nei po o le oti lo tuangane. Lord, if only you had been here, my brother would not have died. I'm pretty sure we echoed those verses and those words that very drainful evening when God called upon his servant. Because we sought refuge in God, but God said otherwise. Talo le tangata woti. Ule se fa moe moe. Ko mai le wopo fa le tuangane fa pele ina le tunga mau. Aiwa. Ta fea ma tunga mau atu wai ma le fa tua o nai o na tua fa fini. O le tangi tala o le loto o le tangata o nuti mamoia. Ai oi i lea ua o i lo me ume te fa tonga tua i le tua e fo ina mai lava le tua i ati oi. Ele inofo le to ourselves yona tuangande. Martha was still in a state of denial and belief. Ele o talia ato to e mareta le mali o la salo. Le la bolo tam fai sa ili sa wala se intervene ai le ila. Ile mali o sion tuangande wa ese. Fo mai le ia mareta. Ele to e tu mai lo tuangande. There was a dialogue between Jesus and Martha. Ato talia tu mareta. Kuma yoe. Wo i loa fo ia to tu mai lava o ia I le aso I ngā taanga. You know, people ia te mi o le tu ngā ai le ola ma le soifuanga. E tau aso ai ta ua I le o le ola. On the extremities and hardships of life, there's times where we become blinded and deaf to thee, the source and the provider of life. O le ua whaalava le amoa le li. O ua tumalele. Mai o hau nei.
It's me, o au nei o le toitu, o au nei o le ola, o le whatutua ia te au, e ui lava ina oti ai ola lava ia. Our story for this morning describes Jesus' pivotal encounter with Martha after her brother Lazarus' death, revealing himself as the ultimate source of resurrection and life. Martha holds a Jewish belief in the resurrection of the dead that will occur on the last day. But Jesus takes that whoever believes in him, even if they die, they will live, and whoever lives and believes in him will never die. Martha's belief in the resurrection at the last day, he redirects it towards himself. Le mamalu o tatu ainga, le pai ai o le ekalesia, le Matagofie o le tua, tai nane le sunga le whengainga le tau mai le ngā ruenga. E ei te mi tatu te manatu ai se wha moe moe lo i le lumanai. E sa saa ai ma tau lai ai le tā malosi ma le mawhauwhau. E leo i nā, au i nei. E leo le lumanai, au le teimi nei. E leo le aso le ngā taanga, au le Yesu i le aso nei. E leo le future tense, ai leo lo tala noa le li i le tai au ma le aso. E leo se meo le atupu i le aso le ngā taanga o le ralorangi, au le atupu i le teimi nei. We need to live our lives in the present tense, people. Stop living for the future, because there are times when us living for the future causes us to oversee the present. The future will take care of itself if we secure our present time and our present status. Stop procrastinating. Live now. Accept now. Love now. Fetalenga lea le li. Wa'u nei o le toitu ma le ola. I am the resurrection and I am the life. Upua le li. O te manatu. Na tua i ailo ma fatia ma le whanoanoanga le loto. I le tu malo seo Faletua. Faletufuga ta pupua le swapa. Ao le Tinā o le ngā ruenga le tātou e kāne sia le mola. Ao le foi tau foi. Na saafi ele soi fuata o au ngā ina le tātou Tinā i Onosa'i. She faced her illnesses with confidence. A walo mautinoa i ate e le tunga maulei loa. I le ele lo na wha moe moe. Lau sunga i le whawhenga inga ma le no whaalo. Ta lenga le tō whātou tō o ma le pai o a inga i ona i tue fia. Ma Lord folau. Ma Lord Onosa'i. Whawhitai tali Tinā. All the children and grandchildren, I salute you all. I salute you all. It was an unbearable year. But that's the beauty of God's love. It wasn't because of you guys or our strength or whatever it may be, but it was all because of God's love that has enabled us to be here today. Whaafitai wa tātou sila whai ao le ao le langi matafi. Ai leo le whaatulonga o langi peo ni iai anu nafi ma le tuanai. Vi I foi wa tātou mai le tau le lei o le tātou tai ao manaia. E peo ni iai le whetalainga le Samoa wangalo. Au tu manatu. Tātou si ia e leipo le o le tanga ma watu le mua I le tua. A wala na pule whaasoi o leo o tātou wheiloa iai I le atoanga o le tausanga le rokutua. O le aso lama le tai au le nei, tō whātou to'o ma le mamalu o le tātou ainga ma tātou uma. O le aso o tasi a o taulia. Whapea lea. O le au le whaitau I le ete po tito e tautala I le masarsalo. I le wingo le nei aso. Au le aso. Na whaeilo ai le li o le toitu ma le ola. O le
talo le o le pulenga ma le mātou nofo atu. I lo mātou uso au na ma le paia o ainga. E le tau mamau le alofo le tua. E le mawhai foi le mawai ese le maliu ma le oti. Le tunga mau ma le ele. Le alofa sili ese ma le tu no le tua. Le tātou titaro. Tama, e le i whaingo fie le tae au ma le aso. Ai whaafutai lo tau au ina le soifua o la auna. Le nofo alo. Le mamalu ma le paia o i tūtitele ma i tūtaulangi. Tai nane o le ngā luenga le tua i le mātungo fie o le tua. Malo mātou nofo atu. Whaafutai wa mātou au ia manuia le unwa i tausanga. O mātou patipati ai le alofa le tua le mawai. Lalu ne e amia ma whaamalolo ina. O ngā luenga ta uau ngā ina o sio mātou Tinā i lau finagalo. Whaafutai fo i le tua o matafi le au pouriuli ma le pongisa. Sa au fitia ai matanu mia i mātou le nei tausanga atoa. Ai ua avea le toi tū ma le ola o lau wafio. Ua sasulu malama lama i le latu soifua ma le mātou ola. Ua mātou tū vai, ma tū ele le tua. I le mea lo oto ailo na Tinā au le angangu wa leva na sao lele ma sao loto i au wafio anga pa ia. O le mātou tatalo le nei aso le tua. I oe e toi la langa mai ai le matui ma le ono le tunga mau. Ai a vea ia le nei tae au le tua whai matai au. E mātou te o pongi ai. O saafi finga ma le winga mātou ngō fia sio mātou Tinā. O a onga le tua na to fatu i le ngata i tonu o fale mainga. Ai ua whape nana leo a le tua. O lau pulenga mai mātou uma. Fata ia te oela o auna tama. Alofa ngia faletufuga ma le nofo alo. Pa ia o le e kāle sia. Ai meisi o le mamalu mai o ainga ma na lātou tāpoenga. Eo i lava na to e sea le tua o le tangata. Awa mātou patipatia lau whaasua pa ia ona o au whaamanuianga ma le mea alofa. Ne e fua ia mo i mātou. Ia lele mālie pēle tia. Ai atu mau mai aini whaamanuianga se tele mo i mātou. Au mātou whiniwhinau pēa i le nei o langa le tu mau. O fuafuanga mga solongo le tae au ma le aso. Ai meise le mamalu mai o pa ia o ainga wō ma o mea mamai. Ta au fi le tua sau stemi e talalua. Le maftanga ma le fale nei. Ta au a ena na toi fau malanga le tua i a fio anga manu. A inga lo whaamuli mai. Ia leo ina i lātou. Ma malu puia i mātou uma i loa lofa muti vale. Ni a leo mani anga sala le tua le nei maftanga. Mātou mamoli atu ma le wha maulalo i lau wafio. Ai a vea pēa le tū no lau wafio e ala ia Yesu. E ui mā ngalo ai a mātou vaivainga. O a mātou tatalo ia le tua. A lofa ngia le nei tai au ma le aso malona wha moe. Ia tele ai pēso vi inga. Ma wha manuina lo swafa e wha bavau lava. Amen. O le makangu fio le kua. E le ua koa o le langi e whaope le fua lea ka le sami. O le kai au mre asu. Lero leo whai mafonga o sunga whai whiau ma whangau. E mamoli aku si whawhikai whare a wau. Tau sunga toina. Mana whai ngā renga kofi le kua. O mua whawhikai mo le kala uraku le sunga whai whiau ma mako. Su mai ma kala mai au. Se i kako pakia wa koa kausanga. Karu o lang mauru mako ki ngā. Whawhikai, whamalo. Malo ka penga. Lele wa fia o mako loko ni ngekai au. Ngai upu whalai au le ngaka isio mako ko maa whai au. Ia hawa pefo e mako wa inga koa te mama. O le kakalu. Le kua pule kele.
Mau pea lo sue fuori kingo. Ale ola palenganga ia kupu pea. Wa ngā luenga le kua ma ko vinga lo ngā lue ai. Inge foi kua lalang kangangi o ao pulenga. Fa manguia le kua la sunga joina. Mese la kuskusi pulenga. Mada ingot pulenga ko fafkai. Fa malo nge yasu. Ya ole kala vi bau. Take kala mo mo ma Tinā. Mo man ma al bako kinga. My our moms se so se kala meda. No. Say kiro yai da fia nge yasu. Ya. Ya va, mas paki ele amor asi makinga. Ngai me kana ateu kele yo kale foi ai. Ya je saus ke mi abaku dan ka bisi sidi kulanga menge yo kala nga keu o fia lava mako wa ko sanga kalu ngana mausi mako kinga fa pele o proclame. Era mai fanga we baku ngai ula mangai me alo fa ele fia ngai yaso wa ide do kulanga ye ka ko. Mo ka malanga ula jam mas ako alo mo ko have pali. Ama hea o ke wala awa ku mai whanaro lo sunga tuina. Na whangaruenga. Ulenga. E karesia. Kako wainga wo ma mea mai. Awa ngoa. Kako waku spare lo sunga whaiwhi au. Ai ko ngutpa. Kore ke raule I kua sunset. Kako poko e inga. A whai ingisi kako kala I te wo uminga wo waru. Yasa kako ku nika e au. Muro whanau lava pere. La mai whangau. Ia kenge. Mai ulanga. Ala pengronga ani tamama le kako se ko wase vai maru ka yao urang mai ura kofu kaka male male ura yang e ke o yengi se le wa ku yo bro para lava ko fais kako kala yo kada mali mo ba em asi